Mwenekevela wa amwika ngwatanio ya mwingi Gen Z Revolution George Musyoka ni wakulia nzama yonyuvani na mivaka IEBC kabindani kayende kwiyumbanisya usakwani munene wukite wa mwaka wa 2027 yikithekana aki na unyuvi wa mwene nthi ni wane wandaiya ainena na bilingi wa mauvo. Musyoka eweta ethi wa venduthi ikakosewa itina usakwani munene ikakosewa ethi wa nzamendi na nengo nyuvi wa mwene nthi Mustali Wambe ouyovo ni wathuthia ene nthi kwende ya kuungamana ulumu aiweta kana UN nthi aingi nimethitwe na muungamo mulumu kwatiania na ngelekanyo ya kuya kiloni mbunge cha Olkalau kauntini ya Nyandarua Osea Kimanzi na mauvo. Ainena na vilingu wa Movonjo Musyoka eweta ethwa nduthi nitonya ukuzioza kwa nini munene ukite ikethwa kabindani kalanza maonyuvani na mipaka IEBC ikathiute na mawendi maenenzi yu aimienda nzama iyo nyuvani kabindani kayende kuyumbanithia usakwani munene wa mwaka wa 2027 kuigithia kanani anenga unyuvi wa enenzi ndaiya nzama yao mipaka ya usakwani na mipaka IEBC itongoizwe ni bwana Ethekon umanyekana yumetho ma Kenya onze na dunia mebalawi mwaka wa 2027 ni wokethe osiaizu nondo enenzi ni me ready kweka kio na kusakua mutongo yola mama bangite osakua ethe mutongo wa Kenya kana musumbe wa Kenya kuthina mbe na mistake loto nya kweka nene ne ko make sure kana ni wanenge mwenenzi mutongo yola matasakuite kana utangaze mutongo yotewe baunebo ukethe aweka makosa ala manene na nibo katumwa enenzi ma Kenya mokitana kubwana na kuika sindu ila itenzi utwenda o mukulia bwana Ethekon ethe mwaminifu nzini wothukumi wake ni kana weze kwithia akenya ni manengo ya kio na ni matengo mutongo yulamo mwene masakuite uyovo George Musyoka eweta kana kumana etambia serikali kunenga enenzi makilio munge cha Olkalau sindu kukunia mutongo wa chama cha serikali kula zinoza kwani munini kizione kiuchuma kithelu ni wona niwa kana musumbi William Ruto ni uyombaniti kutumia nzia ya kuzisenga enenzi kumukunia kura kwisila ilovia na zindu ingi kindu kila Musyoka kuweta kana gisa uzia matunda nondwa wina munga mwenenzi aingi vanzi ya Kenya keu bwana Ruto na timu yake maneke wala Olkalau ni kawaida yo na ni maso iye kwekau na nitwese mwaka wa 2027 wa binaobika sindu cia muthembo icu ikethe ikuka kila bandu nze ya Kenya kuko kengethia enenzi ni kana wese kuthani masa kwa atongo yala make wetete matatonyo tutethi nitwese sindu ta kuthecia mathoa ma sindu ba Kenya sikethwa akathecia mathoa ma mauta maleu na sindu ila itumika ila basic situmika ni mwenenzi kila kwacha kiu ni tukeze na twi tayari lakini nendo thuthia enenzi ona kiu kieko na mathoa ma thezwa ona kiu kieko na twangwa na twasisengwata twikata tothikira twikala ina musimamo la twina guo na tukwethe atwisikana 2027 ni one term na mutsongo yula tusakundo pange tosakwa ni watu kasakwa twe manenge mbesa na tutema manenge mbesa avindani kau aikulia enenzi lembetani iya ukamba na Kenya kwa unene kwende ya kuungamana ulumu na kuika unyuvi mwailuza kwa nini munene ukite kwiyumya mbinguni zio tongo imuthuku na kuyewa muiyo wangalama ya mikalile enenzi ma Kenya ni masalukilie na yuni mesi kila makwenda maivo wano ni sindu sia kwetu kuuni andao kuthuthia enenzi mokambani na mamwingi twithia na musimamo su na kwithia twisi kila tukwenda girivoti ya vilingu wa movo kuma muzini wa mwingi kilio mungene cha mwingi katika undine ya Kitui Osea Kimanzi.